Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa kaman ini wa yakunu fi yaminihi kitabu a'malihi hasanatuh wa yakunu lan ono wa yakunu lan ono fi yaminihi ing dalem buku catatan fi yaminihi ing dalem tangan tengene napa niku abdun utawa kullu wahid niku kullu wahid wa yakunu lan ono iku fi yaminihi ing dalem tangan tengene kullu wahid apa sing ono kitabu a'mali hasanatihi apa kitabu a'mali hasanatihi buku catatan piro-piro amal kebagusane kullu wahid wal bara'ah napa niku wal bara'atu lan wal bara'atu lan lebaran bebas minan nari saking geni neraka ma'al khuldi sertani langgeng sateruse fil jannati ing dalem swarga fayaqulu mongko ngucap sapa kullu wahid lahu maring sinten ikhwanihi sedulure niku utawa nang kanca-kancane sing padha islami, sing tau ngaji bareng, sing tau sembayang bareng, sing tau ngelakoni amal bagus sing bareng niku krana matur nang Gusti Allah. Kula kathah kanca riyin Gusti teng donya niku. Rencang kula kathah, rencang ngaos, rencang tahlilan, rencang manakipan, rencang salat berjamaah. Cuma kula mboten semerap teng pundi sak mangke niku. Koncone ternyata ana di neraka. Dadi padha takon antarane kanca mbek kanca niku. Nah, sawalike nek wis sing kullu wahid tiap-tiap tiang niku mlebu nang ngene swarga wis nggawa buku catatan amale ambek tangan sing tengen. Mongko tiang niku wau ketemu ambek kanca-kancoe sing kaya wingi sing diterangno niku. Balik nang ngene kancane kabeh. Ndak ono sing tenger krana awake wis oleh predikat nyandang gelar ngene iku napa? Wong sing mlebu swarga bara'atun minan nar, bebas saking geni neraka, langgeng sak lawase sak teruse di jero swarga. Fayaqulu mongko ngucap sapa kullu wahid lahum maring ikhwan ata'rifuna ana ta padha weruh sapa sira kabeh ata'rifuna ana ta padha weruh sapa sira kabeh ni ing ingsun ana utawi ingsun iku fulan bin fulan yaiku fulan bin fulan qad akrama teman-teman mulyaaken ni ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah wa bara'ah lan nglebaraken sapa Allah ni ing ingsun minan nari saking geni neraka
wa khalladah lan napa niku wa khalladalan ngelanggengaken wa khalladalan ngelanggengaken sapa Allah ni ing ingsun fi daril jinani ing dalem swarga fi daril jinani ing dalem swarga dalem disa pira-pira swarga yakni jamae teko jannah fi daril jinani ing dalem desane pira-pira swarga panggonane pira-pira swarga padhalika mongko utawi mengkono-mengkono ucapane niku napa niku ata'rifunani ana fulan bin fulan ila akhirih iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir masrura lam anni maliyah halaka anni sultaniyah imasal faslu nek wis mlebu nang swarga ketemu kancane niku napa jenenge wis ana tanda-tanda bahwa awake niku kate mlebu nang swarga wis nggawa buku catatan amal baguse niku ambek tangan sing tengen bareng ngono wis dimulyakno dening Gusti Allah kalian pembebasan saking geni neraka lan dilanggengno ing dalem swarga. Napa dalile? Ya di Al-Qur'an niku. Fa amman anapun utawi wong utia kang den paringi sapa si iman kitabahu ing buku catatan amali iman biyaminihi oleh den paringaken biyaminihi kelawan tangan tengen iman fasaufa yuhasabu mongko bakal den hisab sapa siman hisaban kelawan hisaban yasiron kang sedidik wayang kali bulan bakal balik sapa si napa niku wayang kali bulan bakal balik sapa si iman balik ila ahlihi maring keluargane iman masruron hale bunga ya bali dah keluargana dak kanca-kancana tetangga ning swarga badhe ki tetangga ki ya kuwaku andi kancah ketemuan boleh bi kancana bi keluarga ketemuan boleh bi keluarga namun pada selamat mohon pada selamat matur pada selamat tapi sebaliknya wa amman anapun utawi wong utia kang den paringi sapa siman kita bahu ing buku catatan amal iman oleh den paringaken bisimalihi kelawan tangan kiwani si iman fayaqulu moko ngucap sapa siman ya laitani jerit ya laitani lam uta kitabiyah ya laitani hu menawa ingsun iku lam uta ora den paringi sapa ingsun lam uta ora den paringi sapa ingsun kitabahu ing anapa niku kitabiyah lam ya laitani hu menawa ingsun iku lam uta ora den paringi sapa ingsun kitabiyah ing kitab ingsun buku catatan amal ingsun saking bingunge wisan lam uta kitabiyah niku ahlus syaqa yu'tauna kitaba a'malihimus sayyi'ah bishimalihim ki ono bedane sih orang saya selamat nerima buku catatan amal lebih saya kanan bon bunga seneng adapun orang-orang yang nerima buku catatan amal lebih saya kacer yang kibaneka sosa huznan wa fadihatan sosa bentodus ane ka malay berdebiden sangkuna tanpa senika pun tak apa keng malay berdebiden tamyizan lahum faedana sopaja tak pada antara orang sebekal masuk surga dan orang sebekal masuk neraka ya laitani lam uta kitabiyah tuh cek saking ngeletek beki lah buku catatan amal nika karena pun lek beri kabar cek bawa masuk ke neraka cek bakal rugi ya cek bakal nelangsa sebita-bita walam adri ma hisabiyah
Do saking kok pelopak atau ya, ceteking tek hisap kok. Tak bisa punan karekastan punan. Karekastan. Aneka dalam Al-Qur'an. Ampun sekut kulit sampean mereng ayat nika pun. Ning pengajian kantol berapa kali baca ya. La ilaha illallah keng la aba kita manti ate niki kicek atos. Kicek bereen senere ma bareng bener niki cek bereen ki nangan. Ki kudu teple cok aboi de tepreset teple cok aboi. Ki mun tak yerem ngelaban nasihat-nasihat sing ngak nikah kambi te kambi ngak nikah ni ki losongku nere mabit tanang sekacerongku aku naudzubillah. Wa amman utiana pun utawi wong utia kang den paringi sapa sik man kitabahu ing buku catete iman waro dhahrihi kelawan napa waro dhahri ana ing pundi mburine waro dhahrihi ing burine gegeri iman fasaufa yad'u mongko bakal sambat-sambat sapa sik iman tuburon kelawan kelawan ciloko celakang kok wayaslalan bakal melbu sapa man saira ing neraka sair. Ki beneka orang-orang kafir nika. Tuh celakang kok. Audi orang jereng, mun la orang gelek nerima buku catatan amalah bereneng budina tengana. Lah nika orang kafir. Alhamdulillah kaula ban panjenengan ebeteti orang seiman deka Allah, iman deka Rasulullah, iman deka Al-Qur'an, iman deka Gusti Kanjeng Nabi, iman deka hari kiamat, hisab dan sibitorat. Alhamdulillah nikmat nika. Kan karena kaula ban panjenengan tak ngarasaaki bahwa iman nika nikmat kita rasaaki. Seakan-akan Allah Ta'ala tak beri nikmat, padahal nikmat seagung panika dari ngerasana Gusti Allah. Setae beki da orang-orang ben saroban kecuali orang sepele tining Gusti Allah saya kasawakane. Bada orang saya kafir, bada orang saya iman. Engki. Tapi mon ki anya orang saya iman. Sokor ki bada iman dalam atena sekalipun seberan bilis podek. Seberan bilis podek mon ki bada cekak iman nih selamat ki dengan ki bada harapan. Leking saya mencekak nih saya cek repot. Iman nih ki bada sini kena ku. Bada sini ku seken wak. Beda tak pasarkan, beda neku yang cuma nempel, kembang terpreset. Lari montak itu lebih elem, montak beri napa bareng saya bisa melengket, mencekak, tolos nih kah, kekerongku nih kah, terpreset deki nih kah. Kempang iman nih kah ducalah, khusus seodi nih akhir zaman nih kah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafirah. Kulaku iman jangan kanjeng Nabi, sore dalam keadaan kafir lah. Saking dari enteng, saking dari gampang adu jalan apa? Iman. Sore iman, kulaku kafir. Saat nikah, wallahu alam, napa mangkin leda pak, wallahu alam. Imane porop kelaban dunya sesekone, kelar tak bejeng, kelar tak jumatan, kelar tak abasah. Hanya ke porop kelaban dunya sehina, dunya serendah, dunya sesekone. Sampun lah pada sadar pada oning bahwa tege mati. Iman saya kebe mati. Saking diri gempang ngaducala iman. Mun seseken tak kulian tak kunjekan pun. Walaupun terpa guncangan, cobaan, rintangan, badai, topan tetap kuat nih kabonan. Ampun kuat. Ampun yakin, ampun luar biasa. King beda saya tak patah seken, beda sih kun pokok nemplek sini kan nih. Lah ini kasih ngebeteraki nih kah. Cuma mon ki ibadah iman teka pun seberan bilis podek selamat orang beneka. Mangkana ning ihya ning bab wasi'atullah wasi'atu rahmatillah ning dalam ihya ning bab lebar rahmat Gusti Allah wasi'atu rahmatillah dari belasah dari lebar kebelasna Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai cerita ki beda orang telok masuk neraka kapi nih kah. Beda orang telok dua masuk neraka, sisitung masuk surga.
King jaga bedelan tel nih kah? King karo kebai aberi penyemangat dari sebanyak tusan akan kuya tobat supaya tak putus asa di rahmat ben kebelasan Gusti Allah. Cak kebedelan tel. Beda orang dua masuk neraka kapi. Sesitung panggil pona. Karena kita ada iman dalam hati nah. Cekak iman. King cuma karena pon da orang ne kepon ahli maksiat sebagaimana keterangan pon se ampun riberin jelasaki orang sahli maksiat nika tetap masuk ke neraka. Wahum ahlul usati. Mereka orang sahli maksiat dekat Gusti Allah untuk menerima pertanggungan jawab. Engki harus masuk di neraka ya. Bada si atqiya orang-orang se takut dekat Gusti Allah. Bada si ashqiya orang-orang se kafir. Kebeneka orang-orang se tak iman dekat Allah Subhanahu wa taala. King beda orang-orang se napanya mana yuhasabuna wa yunaqashuna. Beda orang se hisab bon eteliti hisab apa? Wa humul usatu. Orang peneka ahli maksiat. Tetapi ki beda harapan orang peneka masuk ke surga Gusti Allah. Beda harapan kinangan. Mun ki cekak iman Islam, manter pada cekak kapi iman. Sedua ni panggil, bojone panggil pun, panggil bi malaikat. Dua. Fulan bin fulan, mator dekat Allah Subhanahu wa taala, ngedep dekat Gusti Allah. Ampun. Dari merasane neraka, sakit Gusti. Ampun tak beban pun tak kuat badan kaula. Ya cuma karena beun ahli maksiat ning dunya, maka beun harus abeli boleh ke neraka karena beun harus nerema seksaan selebih abid. Buru perintah bi Gusti Allah buru boleh buru kencang. Tanya ki, cari ngesoro ke neraka mah cek benter ben. Engki karena dan kau dalam engak ning dunya dan kau selama odik ning dunya perintah ajunan tak toman kau benter. Engki tak toman norot dan kau sengka kapi makin kau norot ke panjenengan masih soro entar ke neraka empa benter bi kula. Polan aja wa benter. Perintah polan benter buru abelia boleh ke neraka. Allah taala debu. Mundi benih sepora bingko. Oleh tang kebelesan ben. Karena boleh perintah sengko ben tak tanyaan ben tak bernabar ke sengko sora loncak ke neraka loncak ungku. Dari lebar belasa Gusti sesitung. Abid neraka, abid Gusti. Ben kita mari ben seksana beli boleh ben ke neraka tak benter lemet lemot benar apa mata benter ben jaringi saro sengko engki cek kaulah ke neraka pon tobuk Gusti ki masuk boleh kula ni berharap panggil panjenengan can kula perasaan kula husnudzon kaula ke panjenengan kaula pun lek yang kisah masuk ke surga tak belia boleh ke neraka cek karena kula pun lek belia boleh ke neraka kilemet kula on laonan kaula nyangka panjenengan manggil dan kaula panggil bi malaikat suruh ngedep ke ajunan sangku kaula pun la potos seksaan akhir kula jalan lemet karena nyangka bagus ka sengko bene panggil bi malaikat ekera beende lek yang kesa boleh lek yang kesa dari apa neraka tak perlu boleh ke neraka esa pora bi sengko kurang belas dari rumah Gusti Allah. Ahli surga panggil malaikat panggil bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa pun tak bisa neng logika ni tak masuk akal urusan akhirat ni kaponan. Jangan ngakui akal masuk pangeran. Ben beli boleh ke surga keleban oleh tangga belasan. Oh punten Gusti. Kaulah masuk surga keleban amal. Mon kaulah masuk surga ben rahmat kebelasan panjenengan. Terus benin apa amal kaulah? Berapa tahun kakek? Belum puluh tahun kau lebih entunya kau lebih ibadah melolo. Yowes berarti bening belum puluh tahun ni surga ben karena yang belum puluh tahun ben ibadah. Ngeyel pancet tak gelem. Kimon sene kau masuk surga.
kelaban rahmat Allah tak bisa. Karena be'la sombong kelaban amal. Bentak nganti lagi tangka belasan, burung saya ke surga boleh, Pak. Cek sampai sombong kelaban amal ibadah. Sahli maksiat cek sampai kene ateh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Cek belesongku itu tak masuk ke akal pun tak bisa cerna kelaban akal pikiran mon ki cekak iman Islam ki ibadah dalam hati teka pun sebenarnya bilis podek ki beda harapan selamat insyaallah. Ya. Nah, oleh karena itu ada saya tahu pun nasib manusia nih Pak sobong saone. Cek ruah, demak, cek ria. Ada saya tahu aku temu tok sepetok nih Kak. Orang becce je aku itu mana. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Eta motok sepetok rek wakku mun mangkene ke sandiwara tetapi pun tenger lah bade mun ahli ibadah insyaallah semak ke surga. Mun ahli maksiat ya semak dari laknat Gusti Allah, semak dari nerakana Gusti Allah. Kareng ngertenger jaring pakapine bade ngertenger. Beda alamat orang ahli surga, beda alamat orang sebecah, ya beda alamat orang secalaka, beda alamat kapi, beda ngertenger. Nah, karena nasib orang rete temu, cek mati cek Islam ben iman, sobung saya ngauning, makanya cek repot saja ke iman, yang khusus dengan akhir zaman ngak nikah. Ta'ridul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Fitnah sebakal ngerosak keiman sebeda dalam ati neka engak teker. Ekala gen situng akhirnya molpol teker neka. Tak guna pas teker nih. Iman gisi neka. Fitnah beda boleh, saya ngerosak keiman sampai iman itu tak berfungsi. Akhirnya swarga letak kata roh, neraka letak kata kok, bahkan Allah Subhanahu wa taala letak itu romponan. Ini kekuatan iman kumancingan. Adapun orang setan di iman sekali. Tak ada sekali iman waliyadzubillah. Ada boleh kendang nampunan wa yasla sa'ira. Kenang nang kinara kesair wa kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan amilah kang ngelakoni ha ing hasanah iku fi batni kitabihi ono ing dalem jerone buku catatan amale kullu wahid utawa man wa amma man utiya kitabahu biya bishimalihi anapun utawi wong utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing kitab iman bishimali kelawan tangan kiwane man yakunu mongko ana sapa man ana iku fil adzabi ing dalem siksa walau kana halisna jan ana iku lahu kadhe man apa hasanatun pira-pira kebagusan. Wadzalika utawi mengkono man utiya kitabahu bishimalihi iku al-kuffaru wong kang padha kafir kabeh li'annal hasanata krana sak temeni kebagusan ma'al kufri sertane kekufuran iku la thawaba ora ana ganjaran laha kadue hasanah. Dadi wong kafir sing beramal niki ndak ana gunane. Mangkane syarati wong sing beramal sing soleh niku kudu iman. Bodo orang kafir beles ke anak yatim, ya percuma. Karena amal bagus, tapi dari orang kafir tak catat kebagusan menikah. Walau kana lahu hasanatun, walaupun banyak kebagusan. Santunan anak yatim, bantu dak masjid, beles dak orang fakir, tapi kafir tak catat bi Gusti Allah. Karena bendana orang yang beramal saya hasanah kelak engki peneka harus napa? Iman. Harus iman. Mun tak iman tak terima kapi. Ada saya terima. Aneka amal bagus orang kafir ada saya terima.
Li'annal hasanata ma'al kufri la thawaba laha. Karena orang yang beramal bagus keng tandi iman ke Gusti Allah percuma la thawaba laha tada gencerna. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min lah. Harus beda mukmin. Man amila salihan sapan orang beramal sesoleh min dzakarin dari golon orang laki atau golon orang bine wa huwa mu'min dengan syarat iman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah bakal beri odi sebagus senyaman sesai ya ini swarga kining dunya ya bade can oreng nyaman odi nyaman taring can oreng berarti ka ada jadi akhirnya nyaman itu neng oreng mun kining dunya senyaman ongkur ya neng akhirat kuku can kelak temu tok sepetok tapi neng dunya teh temu ku montor alan semalen metalan semalen pancen kredit ya jalan semalen ongku ngalak uang muka 2 tahun setahun setengah le lempar ngalak boleh ya teh ganti ongku can oreng nyaman can tibi ya tak nyaman can sing ngrasakake engki teti hayatan thayyibah yakni al jannah bersadabu al qanaah neremah orang yang beramal sesoleh dari golongan orang laki bendeng bini syukur iman ke Gusti Allah bakal dia nyaman apa dia nyaman qanaah neremah ada pun orang nyaman ngareng neremah nih kesobung pun jalan neremah tak gelem nyaman sebab tak neremah cek saking neremah ya wis bejo tak terganggu ngaji tak terganggu Al-Quran tetap istiqomah sodakona terus mengalir saya nilai bigus Allah benih nilai ya benih benyakan tapi kualitas sekuluman jenengan benikah iman saya nilai bigus Allah masih sebuh bisa nyalep 10 miliar amun 10 miliar dari 1 triliun sebuk yang dari di orang andi neng di andin tongotang neng 5.000 di andi 5.000 sedekaki sebu cek andi boleh karo neng 5.000 ke nyambung odi repa ebu neng kok lah 2.000 kebe ngakan 2.000 kebe deki apa cak deki lamun laku apa cak laku lah sebu apa keluar sahabat neng 10 masjid bisa nyalepan berempan 40 juta gini kan karena pacet dunya neng 5.000 dirhamun sabaqo alfa dirhamin sedirham bisa nyalep sebu dirham benih benyan ria tapi dari orang kualitas iman tak takok melarat orang jadi tak takok tak ngakan tak takok miskin masih andi neng 5.000 tengoteng tetap sedekah kinengan fis sarra'i wad dharra wa anfaqu mimma razaqana orang gelak napa dalam keadaan lapang dalam keadaan sempit pakun sedekah. Adapun orang kafir sobung bagus. Masalah bangun masjid, sebu masjid mulai tak iman ke Gusti Allah. Kullu hasanatin setiap kebagusan ma'al kufri serta kekafiran la thawabalaha maka tada genjeran tada bales. Walhamdulillah. Mon ki cekai iman. Aduh lakona tak mandet Pak karo bade pakwe penyengket dadi ibadah. Iki sebab bade iman. Abajeng 10 rakaat mun berjamaah 7 derajat, mun bitibian sederajat. Lebarokan bade iman panika sebab bade iman. Kapiye terima bi Gusti Allah kebagusna syukur cekak iman. Adapun orang kafir walaupun amal banyak kebagusna posa tak terima. Wa min sifatil kafir lan iku setengah saking sifati wong kafir innahu sak temene kafir iku yakunu ono apa jasaduhu jasate kafir iku mithla jabalai hirain wa abi gubaisin yaiku padane gunung napa niku gunung Hira gunung lurune Hira wa abi gubais lan gunung abi gubais wa huma utawi karone gunung loro niku wahuma utawi karone iku jabalani gunung loro bi Makkah takang ono negara Makkah wa ala ra'sihi lan iku ing ngatasi endasi kafir tajun utawi kuluk minan nari saking geni wa yalbasulan bakal nganggo sapa kafir hullatan ing penganggo min nuhasin saking tembaga dzaibin kang cair kang leleh
Wa fi unuqihi lan iku ing dalem gulune kafir jamratun utawi mawa fatashta'ilu mongko murup fihi ing dalem unuqihi apa annaru geni. Podo-podo lek wong Islam sabene dikei kalung pisan tapi kalungi penghormatan, dikei kuluk, dikei napa mahkota tapi mahkota ini adalah mahkota kebesaran pada. Wa yudau ala ra'sihi tajun min dhahabin mukallalun bidurri wal jauhari wa yulbasu sab'ina hullatan wa yulbasu thalathata aswiratin mis siwarun min dhahabin wa siwarun min fiddatin wa siwarun min lu'lu'in. Pada setiap orang beneka orang Islam kuaku saya selamat cetak bodoh mahkota neng le era ekalongin napanya mana napa muka ekalongin napanya mana mas-masan beri tanda kapi bi Gusti Allah. Adapun orang kafir nggih sini kepada cetakah beri kuluk dari apoi neraka elek erah ekalongin juga dari tembok keselele. Masya Allah bodoh rajin engak gunung Hira engak gunung Jabal Abi Gubes bodoh aku Na'udzubillah. Elek erah ekalongin bi Gusti Allah dari jamroh dari apoi bekal odi murup odi apoi gele si berning leer gele tuh pas bakuwa jareng ngete napanya mana buceng bila tak kuat abe nih pas ekalong na apoi neraka watu golu lanten belenggu opo yaduhu tangan nih kafir ila unuqihi maring gulune kafir belenggu ka leera wa yaswaddu lan dadi ireng apa wajuhu raine kafir wa tazruku lan dadi mecicil mancelak apa ainahu mripat lurune kafir fayarji'u mongko balik sapa si kafir ila ikhwanihi maring pira-pira dulure kafir fa idza ra'auhu faza'u fa idza ra'auhu mongko ari kalane ningali fa idza ra'auhu mongko ari kalane ningali padha balik wong Islam yo balik kabeh wa yanqalabu ila ahlihi masrura balik nang keluargane padha seneng sebalik orang kafir ki balik ki dek keluargane ki pada kafir ruah kamu saya tuntut bi anan anan reng kafir ne nuntut ku aku dek Gusti Allah Subhanahu wa taala mun anan reng Islam nuntut tapi tak sampai ngelaknat anan reng kafir nuntut wa ngelaknat kering tuana. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah kaulah jadi orang tersesat gara-gara bapak mbok bu aja kaulah mbamba buyut kaulah kafir yang sepuh kula mbak kula kafir sampai kau lihat orang yang tersesat tak oning ka panjenengan tak iman ka ajunan. Rabbana atihim dhi'faini minal adab laknat Gusti dua kali lipat aki seksana laknat ring sepuh kau le anan ring kafir ngelaknat udah tak nemu heran pun anan ring kafir nika seksah dua kali ke laknat bi nak potona amal bagus ada saya terima kalongin apa jamroh beri kuluk dari apa neraka beri tema saya alele Masya Allah beri pakaian wa yalbasu hullatan min nuhasin daibin beri pengangkui saya dari angkui saya dari tembok ke daibin saya cair saya lele Allah gini kepon sifat orang kafir tetapi berbeda dengan sifat orang Islam siapa tak orang kafir. Kita tahu nih mulai cerita aki nggak nek kita tahu ya tahu bah cerita apa boleh pak. Cerita orang ahli sesuarga nggak nek kepone sambut nggak nek kepone pakai nggak nek kita terus pas cerita orang ahli neraka sifat nggak nek kita tahu ya Allah alam. Kiba de iman dengan raking lah pes rong iman deh lah. Tak pate nyaut. Ya, beda. Coba chat. Ring nggak hampir lah.
Kadang beda sinyal, kadang tak ada sinyal di rumah. Apa ke Mekah pun ditelepon. Beda sinyal baterai tak ada. Ngedrop kok. Tak kena yang telepon dia. Sinyal banyak. Pulsana tak ada. Jadi kira repot kita. Jadi orang ni masih kudu komplit. Hilang apa? Kudu baterai na normal. Sinyal normal. Pulsana beda. Kuota na banyak. Nyaman wah. Nelpon video call nyaman. Ke Mekah benih HP ni saya ke Mekah benih. Pulsa na tak ada aja lah. Apa boleh lah tan abid tak ya saya pulsa. Mau telepon lain maunya lah. Nomor yang Anda tuju sompak. Silakan hubungi kesempatan yang lain. Benih nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan benih dia. Silahkan tinggalkan pesan. Nomor yang Anda tuju benyao tangga bingung. Keborok ke timur angang ngamololo. Ya. Gimana lah nikah, ingat HP je lah orang je lah. Bada sekali telepon langsung nyaut, bada sabit saya nyaut. Dari sinyal lah dia je pak. Lah iman ni kamu lah mapan, aku lah, kamu lah lep, cek lah lep, bada sekeras, langsung sampai temar cono letu, bada selep, sumbu lambat. Bada saya sumbu pendek, bada sumbu lambat. Abid sudah tua. Kaya orang ide gigi ya. Urusan ibadah ni lep, sumbu lambat. Lececel beri kuntek kun. Mulai kulakku sampai kulakku, pancot keras. Keras ada lep-lepah. Gini kebon keadaan gula ben menjenengan. Tahu sangarane orang bi abek bae lah. Ya pada seneng saung ku nek la todus dia abek lelok mak kiai bi orang sakit jo kita. Senyong acek son ya saung ku terogi yang apa saung ku. King la abek la todus. Ki tertarik dak maksiat abek ni ka. Adapun orang-orang sesoleh benih kun ada tertarik, beci pun Pak. Kemaksiat je beci lah. Engak beciin sampean ke betang roh. Aja orang-orang sesemak ke Gusti Allah. Cek gentero enter, cek tero tahu. Ngiding mo netok je lah. Masya Allah. Enggak sampian cek gen ngetelak bedang. Ngiding bau netok je lah ngota. Pada orang soleh ke sini kah. Sebagaimana orang ahli maksiat merasakan nikmat kelebihan maksiat, orang-orang sesoleh merasakan nikmat kelebihan taat ke Gusti Allah. Pada di nikmat. Keng pi itu arwah nikmat maksiat, are nikmat taat, are nikmat masih tergantung nikah pun iman nih. Nikah siapa tahu orang seiman, siapa tahu orang sekafir. Ki lenceng nikah siapa tahu. Sifate murid ingkang soleh. Boleh sifat kapi waji. Lari ke sifatul mukmin, sifatul kafir boleh sifat. Orang ni mau sifat pak. Tahu sangat lah, tahu sangat nyongok je lah boleh sifat ta. Dor mana kanan, welong luncung, mata namolka. Bibir sentik, geng colon ngak koboan. Kan pun lah sifat ini kan pun wadah. Burung saya seneng ah. Orang ah, dar masih sifat ah. Waduh, wis cek terus aki, wis tah, kasta ben. Jengga penasaran kok kata apa sih? Pante, teleng, budak. Waduh. Tak terus ngetelak aja tak terus. Sifat itu aja naudzubillah aja mater sepetong toron kok tak ngetelak aja dia. Ratin. Tekirajo lancu oleh ka ereng kurikin durin salat bete secakalan ngulu nyur ngulu tahu wis cukup tahu terus aki lah kan sifat dia tok je lah nyengkrak nyengan dia suarga jelek sifat pun para ulama sifat nika fiha anharun jannatun tajri min tahtihal anhar bodo aing yang mengalir sungai ning dalam swarga selebih putih dari susu lebih manis dari madu sifat itu kinangan lah orang mula tertarik ke sifatnya kan kita tertarik pun terus masuk neraka sifatnya juga kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab qol ini karca-karti bila gente kolek setade gente kolek si anyar khalidina fi ada marena satarrosa sifatnya itu letak kok aneka kekuatan apa
iman. Lah mun la iman aneka sampurna, iman aneka mapan, kuat, tak terpengaruh puna. King iman kuli sampean ni kan ki terro apa demai rang terangan bae lakon bae. Terro saungku ni cek terro nak kata apa kana rasana kana cek terro. Ki menarik hinangan, ki berderasa hasrat untuk ngelakonin maksiat saking lah tua, saking abek lah tak mampu, saking abek lah yolok ustad, saking abek lah yolok kiai, masa ustad maksiat ta, boceng kok ustad. Pas maksiat ta, boceng kok ustad. Saking lah todu, saking ada nikah pada. Makanya cak suudon kada ada orang maksiat ni mungkin kasapon tak kuat karena pun kuasain ben setan. Oh tapi karena bodoh. Mun abe letnya ahli ngaji. Lah siang malam ngaji ki maksiat kan tak pantas. Ani ka husnudzon kula ben panjenengan. Dadi jak menfonis orang sahli maksiat jere neraka. Mun ki beda iman nah, mun oleh kebelesan dari Gusti Allah. Ki beda kesempatan masuk surga. King orang lah sombong tak ada. Tak mula sombong kelaban amal, sombong kelaban ilmu, sombong kelaban nasab, pangkat, ben sipitorot tah sia-sia kapi ni kebon sombong pun. Ya, termuka pada selamat. Nah, nikah nerangaki sifat tah ahli swarga. Si aboli dok keluarga nah pada tak tenger duri gentengah duri sempurna nah sepenaka juga noreng kaper sifat temponan nikah. Kalong tempuk, lampi dari selele tempuk kalongin apa mana apa pas beri kulo sederi neraka aboli boleh ke keluarga pada tak tenger naudzubillah mantermuka pada selamat amin Allahumma amin termuka iman Islam apa cekat dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ngaji makin Senin makin apa Ahad laku Senin Selasa insyaallah Rabu paling terakhir ngaji nih. Rabu terakhir, Kemis ampun tutup, ampun lah. Tade Ramadan nih kah. Mantir boleh Ramadan tahun boleh mantir kita ketemu na boleh insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا
سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض مغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس ثم يرقد بالبار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روحي قطب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول مأمورهم قطب الواضي الحبيب عبد القادر محمد جدة الحبيب الله محمد بن علاوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم الحبيب علي بن محمد مطر الحداد قطب الواضي قطب الغاث الحبيب قرقرسي والحبيب شبط وبوتي والحبيب عبد الله الحداد ساني والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب علوي بن سقا والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الوقي والحبيب صالح بن صالح حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار وحبيب محمد الهدار وحبيب صالح بن أحمد وحبيب أحمد صالح الهدار سلام بنونgan وأصول مغفورين ثم الأركيه جاسم نور سلم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم الأركيه هجي عبد الله محسن وزوجته وكي هجي عبد الحليم جاسم وكي هجي معروف عارف وأصول مغفورين ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا وأن يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويسر مقلوبنا ويحسن أحوال رزقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الملحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعة ورضاه ويمن علينا بجميع المحبة ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء به والسلف الصالحون أن الله يعطي كل سائل منا منكم سهولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويعمل كل خير ويعمل معلات ويعمل الخير ويعم بركاته الجلسة وعلى المسلمين وتقبل صيامنا وأن الله سبحانه وتعالى تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وما عملنا من أعمال الصالحات في شهر رمضان وعلى من أسلفنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.